Predstavljam Business Intelligence rešenje koje smo razvili u Virtus Partnersu sa jednim jasnim ciljem, da se prodajom upravlja, a ne da se ona samo prati. Zove se Sales Finance i njegov zadatak je jednostavan, da jasno pokaže gde radimo dobro, gde radimo loše i ono što je najbitnije, kako da zaradimo više. Na početnom ekranu odmah vidimo ključne parametre. U ovom primjeru prihod je 400 miliona, dok je prošle godine iznosio 364, što znači da je rast od nekih 10%. I na prvi pogled to deluje kao dobar rezultat. Međutim, ako pogledamo RUC, vidjet ćemo da je ove godine 74, dok je prošle godine bio skoro 80 miliona, odnosno da je to pad od nekih 7%, što znači da smo radili više, a zaradili manje. Ne moramo da posmatramo samo prihod ili RUC, u padajućem meniju možemo da izaberemo bilo koji od drugih pokazatelja koji nas zanimaju. Međutim, suština nije u tome koliki je rezultat, već kako je on nastao. I u ovom delu ovde pokretači prihoda i pokretači RUC-a mi dobijemo tačno šta stoji iza tih brojeva. Vidimo iznose za ovu godinu, za prošlu godinu, koliko je to u realnim ciframa i koliko je to procentualno. Pa ćemo konkretno na ovom primjeru vidjeti da je prihod porastao za 10%, da je broj kupaca porastao za 11%, da je prodata količina porasla za 13%, ali konkretan razlog pada ovog RUC-a u stvari leži u tome što nam je marža pala za 16%. I to je razlika između praćenja prodaje i upravljanja prodajom. Jedna od ključnih prednosti ovog rešenja je njegova interaktivnost. Ako nas zanima da vidimo kako je određeni komercijalista radio, možemo samo da kliknemo na njega i cijel izveštaj će nam automatski dati objašnjenje koliki je rezultat napravio, ali ono što nas više zanima, kako je do njega došao. To vidimo u ovom delu ovde. Takođe, to možemo vidjeti i za određenu grupu proizvoda, a možemo gledati i po kupcima. Naravno, sve to možemo gledati i za određeni vremenski period koji nas zanima. Znači, ne gubimo vreme na pravljanju statičnih Excel izveštaja, sve je na jednom mestu, fokus je na analizi, ne na obradi podataka. Ovo je samo kontrolna tabla, detaljnije analize po trendovima, komercijalistima, kupcima, proizvodima i analizi odstupanja dobit ćemo u dodatnim izveštajima. Implementacija je brza i jednostavna jer se zasniva na podacima koje svaka firma već ima u dnevniku prodaje. Razlika je samo u tome da li podatke evidentirate ili koristite za donošenje odluka. Da zaključim, Sales Finance pretvara podatke u uvide u odluke, a odluke u pare na računu.